Menteri Rambaduk Kari Narendra Modi ula ajengkran hak Global Fintech Fest ha Mumbai menta kesengi. Ula bu maunong remru ya ka Varvan Port Project ha Palghar. Karkum kakai port jong ka postmortem la ong ba u dukhat jong kam Bangladesh Awami League u Ishaki Ali Khan Pana ula syap penyap da ka basyaksi. Kayeng dorbar tauan kami kelaya ka itu ia unong yalam ka Trinamool Congress bad Menteri Ramba ka jela ubarem umugol sama kumunong yalam kaliang persya baya uba Ronnie Willingdo kum uci web kaliang persya. Hakalimpong yala ka US Open Tennis Rohan Bopana kari India bad Matthew Ebden kari Australia kila job haka men's doubles opening match. Hakalimpong yala kai Paris Paralympics Kaken ho nyida kai mixed compound archery jong ke India ka Sheetal Devi baru Rakesh Kumar kilala ban bo ia ka rekod pertama ha ka Paralympic da ka jeng ken lang ia ka skor ka balong khalai spa kana pandai.